میگویند که زندگی به آرزو شیرین نبود. در واقع انسان در زندگی به آرزو به هوس قدم مانده نمیتواند. در یک مرحله زندگی کرده مرحله آینده زندگی خویش را همیشه آرزو میکند، روزهای خوب را آرزو میکند. و قهرمان نوبتی که در برنامه پیراه انتخاب کردیم شخصیت است بسیار محبوب و هنرمند است که هر جای فعالیت کرده آنجا موفق شده و آبرو پیدا کرده است. در حقیقت انسان همیشه دنبال آرزوهای خود قدم میماند و همیشه کوشش به آنها رسیدن را دارد. این است که گاه انتخاب پیراه خود را نیز تصادف و یا با پیشنهاد کسی میکند و یا این هم پاره از آرزوهای او می باشد. رسیدن به آرزو را هر یک انسان تمنا دارد، ولی نه همیشه آرزوهای ما جامعه عمل می پوشند و خواهشهای ما عملی می شوند. ولی تلاش نمودن و تا حد موفق شدن نیز خود موفقیت بوده است. هنرمند محبوب تاجیک احمد جان محمدیوف زاده دهه دربد ناحیه حصار است. او در این مکان سال 1949 به دنیا آمده است. روزگار نورسیش به سالهای بازسازی راست می آید. در اویله دهقان تولد شدیم. اون زمان فقط پخته با پخته کسر کار داشتیم. مادر من بریگادیر پخته بودن. پدرم بوغالتر بودن. در همون کلخوز ما مادر قطع بودیم. فقط کار بار همین صحرا، پخته، گاو و مال. دانش اولیه را در مکتب میانه دهه‌شان گرفته است. آنجا محبت استادان صحیفه های تازه زندگی را برایش معرفی کرده و نوشتن و خواندن و دوستداری دیار و نزدیکان را برایش آموخته است. مکتب دهه مکتب ابتدایی بود. تا صنف 8 میخوانده. با دیگر قشلاق همسایه قشلاق بود، تردی بابا بود. اونجا مرکز حساب میشد. با قشلاق ما نزدیک بودن. ما فقط راه پاییز بود. راه پاییز بالا قشلاق ما پایان همون وای بود. اونجا مکتب 10 ساله اونجا بود. بعد هفتم اونجا میخوندیم. زمانی که کروژاک اشتراک میکردیم با پختچینی میرفتیم. با هم صنف ها و گروه ها می آمدن. اونجا جویک بود. کسی که چند هنری داشت بعضی 2 جویک میگرفت، بعضی 4 جویک میگرفت، بعضی قاول بچه ها بودن 6 جویک میگرفتن. بعد چینده میرفتیم. بعد من التماس میکردن که سرود خوانم برای ویا. من در دوران پخته سرود خوانده میرفتیم، سرود خوانده میآمدیم. هنوز سالهای مکتبخوانی احمد جان به صنعت دل میبندد. این محبت را به او اولا برنامه‌های رادیوی تاجیکستان و بعداً درس‌های موسیقی مکتب میدهند. او هنوز سالهای مکتبخوانی در نزد خود وظیفه میگذارد که در جاده صنعت قدم خواهد ماند. اون شب و روز در تمام مملکت، در یک قشلاق مامانی، در تمام مملکت ما یک رادیوی پنسما میگفتن. این رادیوی دولتی بود. همه خانه بود از این رادیوها. اما هم دایم فقط زیر رادیو بودیم. اون وقتا تلویزیون هم نبود. یکم مرتبه روی صحنه مکتب میانه که بودیم ما همین اشتراک کنندگان کروژاک ما همون مکتب کنسرت بردن. من یکم بار در همون مکتب همین سرودی ظفر ناظمی ها یکم بار در همونجا خواندم. 1-2 سرود. دلبری جانم نمی بوستانم شمی بوستانم دلبری من. سرودای اولینی استاد بودم. نه شب خوابم که در خوابت ببینم، نه روز بیدار که شادابت ببینم. زمین را میکنم ازش که دریا، زمین را میکنم ازش
که دریا چه ماهی بال که در آب ببینم چه ماهی بال که در آب ببینم. این محبت او را بعد ختم مکتب به آموزشگاه موسیقی شهر دوشنبه می‌آورد. آموزشگاه موسیقی حاضر با نام احمد بابا قلوف است اونجا. انا اون سالا اونجا همه وای بودن روسا. اونجا سرایندگی نبود. بعد وقتی که انتیام سپرده من گفتن که چی میخوای شدم؟ من گفتم سراینده میشم. سراینده سردوی خلقی. بعد من گفتم معلمو که اینجا با اگر وکال خواهد اپرنی وکال خواهد مرحمت نه که وای نیست. بعد چی انگشتای من به یک معلم اومد نگاه کرد گفت همین انگشتای شما برای نوازندگی خوب. بعد گفتن که بیاید شما هم هیچ نواز شما قبول کنیم. بعد بسیار ایستاده فکر کردم اگر من غیجک نواز شده اینجا من نشم هم قشلاقی میخندن تو مزید نبود است تو اگر نقض میشید قبول میکردن. بعد مجبوری من همه غیجک با قبول کردم. بعد گفتن که اینجا حافظه خوب بچه ها هستن میاموزی قطعی اینجا با استادا هستن از این ها میاموزی. بعد غیجک به در اومده. بعد مستوسا کلان شونده ها بچه هایی بودن که حافظه خوب بودن میخوندن. من فیضلی حسنوف بودن حافظ خوب میخوندن. بعد باباخان حسنوف بودن اکتیارون کس حاضر تیاتری الله به اون کس هم به حد حافظی خوبان. خیلی بعد با بسیاری ها بودن. خیلی اوایه هم آموختیم. بعد خودم هم میخوندم. آن هنگام کیخا احمد جان محمدیوف از عهده نواختن چندین اسباب‌های ملی میبرآمد. به این خاطر هنر خود را در بخش نوازندگی میسنجد و به فیلارمونیای دولتی تاجیکستان میآید. چون آن هنگام فیلارمونیا به نوازندگان جوان نیاز داشت او را به کار دعوت میکنند. اکنون او در برابر دانشجویی همراه هنرمندان معروف کشور فعالیت میکرد. من وقتی که به آمدم همچون تارنواز همچون حافظ تیار بودم علاقه. بعد همین معلم من بابای که معلم غیجک بودن همون وقتا کم بود میخیالم با فیلارمونیا با نوازنده و سراینده خیالم کم بود مثلا. بعد اون معلم ها همه کار باخبر بودن که بعد معلم بابای من گرفتن فیلارمونیا آوردن نزد غفار ولامزاده استاد کبیر استاد بسیار انسان عجایب بودن. بعد در آوردن اون کس هم نوازندگی ما هم سرایندگی ما گوش کردن. گفتن قبول این کس قبول درسشون خوانن. بعد درس بیاین مرحمت ما کنسرت ها این کسا استفاده میبریم. احمد جان محمدیوف میگوید که هنگامی که بار اول به فیلارمونیای دولتی تاجیکستان به حیث نوازنده آمد آنجا مکتب‌های خاصه هنرمندی را کشف نمود که می توانستند برای دورنمای زندگی او نقش بازیده توانند. به خصوص محبت به هنری ظفرناظم او را بیشتر مفتون کرده بود. به این خاطر حتی هنگام دانشجویی آرزو داشت که زودتر آموزشگاه را ختم نماید و به کار به فیلارمونیای دولتی تاجیکستان آید. تا ابد درس میخواندیم می آمدیم با فیلارمونیا همینطور اساسا کنسرت به کنسرت. اول اونجا وای خط کلکتیو بوده. کلکتیو جورابک مرادوف بودن استاد عزیز. کلکتیو ظفر ناظموف ربابچی دختران بودن. بعد کلکتیو شایسته مولا جان ها اونجا بودن. مسلمه باقیه و زورا کریم ها بودن. بعد همین من کدامش با که در کار میشد من اونجا استفاده میبردم.
میگرفتن که شما امروز فلان بریگادا قطعی بعد فلان بریگادا قطعی وای تا یک جوبا نبودم اونجا همه هر بریگادا خودش به آدما داشتن و یا فقط یک جو بودن اینجا به اینجا نبودن بعد من خیلی بودم ده خیلی کدومی که در کار میشد من میبردم کنسرت ها ниҳоят аҳмадҷон муҳаммадиёв ба филармонаи давлатии тоҷикистон ба ҳайси навозандаи қишҷак ва овозхон ба кор меояд. аз кору пайкари ҳунармандони маъруф сабақ меомӯзад ва бо пешниҳоду маслиҳати онҳо дар ҷодаҳои санъат қадам мемонад. солҳои 80-уми қарни гузашта оғоз мегардад замони муваффақияти аҳмадҷон муҳаммадиёв дар санъати тоҷик. умуман ҳунарманд санъаткор шудани ман سببگار ظفر ناظمی است. من بعد شنیدن همین کس همه مهری صنعت دلی من به جوش زد. مقصد منم همین بود که همین راه یابم با همین جایی که ظفر ناظمی فعالیت میکنم. همین خاص من بود که من باید که همینجا راه یابم که خداوند خودش کار ما برار داد. استاد ولامتزاده فریاد کردند که اهمی روز اعتبارا تو غیجه که ترا با اگم خانه دا بجا کن تو اهمی روز عبارتاً تو حافظ سر آینده من حتی عریضه نوشتن نمیتونستم بعد استاد خودشان گفتن ولامتزاده دیکتوات کردن من نوشتم گفتم برده وایدتی دویم اتش همین سفینه شما اونجا فیلارمونه بود دوم اتاج بعد کابینت دیرکتور بود بعد برده اونجا با دادم مای 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 پیالا پیالا گل 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 گلیلانا مای 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 پیالا پیالا گل 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 گلیلانا пешниҳоди таронаҳои тару тоза, сабти видеоклипҳо, сафарҳои ҳунарӣ ба гӯшаву канори тоҷикистони азиз рӯзгори ӯро тозагӣ мебахшанд. устод аҳмадҷон муҳаммадиев як ҳунарманде ҳастанд ки на танҳо овозхони маҳбуби халқ балки як навозандаи чирадаст бениҳоят хуб хушсалиқа мутриби хуб ҳастанд ва ба болои ин боз оҳангҳо низ оҳангҳои хубе офариданд ки бисёр ҳунармандо аз он дарёи оҳангош баҳра гирифта ба як дараҷае ноил гаштанд маҳбуби халқ гаштанд то ҳанӯз ҳам ин корашонро давом медиҳанд. он кас як шахси хело наҷиб хоксор заминӣ ва як мутриби чирадасте мебошанд ки амин навохтани вақте ки торро менавохтанд ҳамаи мо ҳунармандон ба ин навохтани он кас ҳамеша муҳаббати зиёд дорем ва хусусан бо шодравон устод зафар нозимов хело ҳамкорӣ доштанд дар ансамбли ганҷина ва ҳар вақте ки сурудҳои устод зафар нозим ва устоди гиромӣ муродбек насирдинро мешунавам албатта ҳамон нақши дасти аҳмадҷон муҳаммадиевро мебинем дар ин ки чунон ҳам аҷоиб зебо тор навохтаанд ва он кас як шахси ҳунарманди нотакрор ва ҳунарманде ҳастанд ки ҳамеша оҳангҳои беҳтаринро барои ҳунармандон навиштанд ва пешкаши мухлисон гардонданд. ای فلک بر دشمنانم عقل انسانی بده جهرا بر هم بزن رحمی مسلمانی بده جهرا بر هم بزن رحمی مسلمانی بده интихоби таронаҳо дар эҷоди аҳмадҷон муҳаммадиёв мақоми хосаро дорад, зеро зафар нозим ҳамеша барояшон мегуфт то дар интихоби шеър диққат дода бошанд. суруд бояд маънои баландро дошта бошад то умраш дароз гардад. ӯ пайваста дар сабкҳои гуногун тарона эҷод мекард, гоҳо аз сӯзиши ишқ мегуфту рангҳои муҳаббат,
гоҳе дигар дарди зиндагиро месароиду гоҳе тасвири табиати нотакрори диёрро мекард. акои аҳмадҷон як вай доранд, як феъл доранд ки ҳар гуна шеърро, ҳар гуна ҳунармандро намеписанданд. баъд мувофиқи ҳамон оҳанг, мувофиқи ҳамон шеър, маънии ҳамон шеърро дарк карда оҳанг менависанд. бояд бигӯям ки ҳар як таронае, ҳар як суруде ки устод аҳмадҷон муҳаммадиев дар сурудҳои устод Зафар Нозим ҳам такмил медоданд, ҳам коркард мекарданд, ҳам сабт менамуданд, ин сурудҳо боигарӣ, лаҳни ширини зебои оҳангро, оҳангариро, сурудхонии устод Зафар Нозимро бисёр баръало, яъне ки бузургаташро, шукӯҳу шаҳоматашро зиёд менамуд. аҳмадҷон муҳаммадиев як чеҳраи гарм, чеҳраи нуронӣ ҷаззоб дорад, ки инсонро ба худаш мекашад. вақте баъд ин ки дар бари устоди саҳнаи тоҷик, машъали кӯҳистони тоҷик, ҳофизи намоёни мардуми халқи тоҷик, устод Зафар Нозимов ҳамеша вафодор буданд. як умр кор карданд, як умр меҳнат карданд, як умр меҳнати ҳалол карда нони ҳалол хӯрданд, як умр дар хизмати халқ буданд. устод аҳмадҷон муҳаммадиев як шахси нотакрор, як машоқи чирадаст ва як ҳунарманд ва овозхони бисёр ҳам мумтоз ҳастанд. ман аз овони хурдӣ меҳру муҳаббати худро нисбат ба санъат, дар роҳи санъат бо ин марди ҳунар роҳи санъатро дарёфтам. хотираҳо бо устод бениҳоят бисёранд. яке аз онҳоро ман ба хотир меорам. солҳои 1987 вақте ки даҳаи адабиёту ва санъати Ӯзбекистон дар Тоҷикистон буд, дар толори филармония мо ҳама ҳунармандон нишаста будем ва дар ин лаҳза меҳмонон аз Ӯзбекистон ба филармония ташриф оварданд ва дар ҳамин лаҳза унҷо як ҳунарманди Ӯзбекистон, гӯем як машоқи бисёр ҳам бузург, Илёс Маллаев ҳунари худро дар он ҷо нишон дод ва дар ҳамин лаҳза устод Зафар Нозим ба устод Аҳмадҷон Муҳаммадиев гуфтанд ки бигзор ки шумо ҳам як ҳунари хешро ба меҳмонон нишон диҳед. ва вақте ки устод Аҳмадҷон Муҳаммадиев бо тори худ чунон моҳирона навохтанд ки инҷо Илёс Маллаев аз ҷои худ бархеста гуфтанд шумо устоди мо ҳастед, шумо устоди мо ҳастед. ман ба чӣ хотир ин хотиротро гуфтам? дар ҳақиқат устод Аҳмадҷон Муҳаммадиев бисёр як машоқи нотакрор, як ҳунарманди нотакрор, овозхони нотакрор ҳастанд. ҳамин гуна оҳангҳои рангоранг пайдо мешуданду пешниҳод мегардиданд. оҳангҳои ӯро аксари ҳамкоронаш сароиданд. устоди зиндаёд Зафар Нозимов дар яке аз суҳбатҳои телевизионии худ гуфта буд ки қисмати бештари оҳангҳояшро аҳмадҷон менависад. танҳо ҳамин баҳои Зафар Нозим басанда аст дар ҷоддаи оҳангсозии ӯ. ман худам сурудои устод Зафар Нозимов вай мекардам, ки оҳанг ман худам вай мекардам. фаҳмоиши ман барои эҷоди оҳанг хуб буд. ҳамун фаҳмоишам сурудои классикӣ камтар вайтар буд. душворфаҳм буд. устод вай мекардам, баъд ризогии устод қатъи месурдем. ман фикр мекунам дар байни ҳунармандон зиёданд ҳамихел. мисол Субҳон Саидов, Тоҷиддин Муҳиддинов,
аз устод бисёр баҳра гирифтагиянд, мардум шояд надонанд. Азиз Ваҳобов ва боз ҳастанд ҷавоное ки то ҳанӯз ҳам оҳангҳои устодро мехонанд. ирода дар куҷоӣ, ниҳоят то ба ман ин лаҳза дар кор, маро аз теғи он чашми нигоҳе, маро аз теғи он чашми сиёҳе, биёву дар паноҳи худ нигаҳдор, биёву дар паноҳи худ нигаҳдор. ва ин оҳанге ки ман ҳозир замзама кардам, ин аз оҳанги аз оҳангҳои устод аҳмадҷон муҳаммадиев мебошад. ва ман дар чиҳеле ки гуфтам, дар овони кӯдакиам бо ин суруд дар роҳи санъат роҳи худро ёфтам. اون وقت دوره‌ای که من یاش بودم سرودهای خلقی من بسیار میخوندم. من فرض کردیم همین چکره چکیده انگیرد زبایده گفته بود سرود اگر یادتون باشد. خب نیسا جان گلک من بود، این بود. بعد یار از دل من خبر ندارد. بله بعد بیبی سنم جان جوان، آدم جوان چی خلاخه همون جوان بودیم. بعد گذشت سال وقتی خود به خود علیش موضوع عوض شدن میگیره. نه که مردم عادتا همین سرودهای خلقی بسیار دوست میدارن. як ҳангом аҳмадҷон муҳаммадиев роҳбарии ансамбли эстрадии гулшанро ба ӯҳда дошт. он вақт ансамбли гулшан дар назди кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон фаъолият мекард. ӯ мегӯяд ки сабаби ба ин ансамбл омаданаш вазъи оилавӣ буд. падару модари оилаам як рӯз биём ки хона ба ҳамин духтарашона гирифта бурданӣ ки вақташ ба ҳамин бечора гуфта буданд ки ту духтари мо мегирӣ, худат хона ба нестӣ. ман гуфт 40 рӯз ки ту дар фархорӣ, бо пага духтари мо мебарӣ хона мемонӣ, бо 40 рӯз дига дар кулоби ё дашти ҷум ягон ҷои дига ана барои худат рав ки нашуд. ахир мо вай шудем, якдигарамон ёфта гирифтем. بعد آمدن که میبریم همه ظفر ناظمی دم به دم همون روز یک خانه میبیم و یا هم سخت در تق میکردن میترسید آدم. همون در یک سخت کفته در آمدن بینن که مهمانا. بعد سلام علیک کرشن من گفتم من استادا آمدین که باید ما دخترانو میبریم تو در خلال نمیرسیم، تو گاسترول رفتن گیر. من گاسترول تو دوام دادن گیر. من فرزند الوکه 3 تا فرزند چخل میشه. بعد گفت آسان گفتن استاد ظفر نوزی این پرابلم حل کردن آسان. بعد سونی این خسوری خشتامانی من با برادر داشتن یک کلی دیگه گفتن که امیر زکی باران این افیلرمان جواب اینو من میبرم وای میمونم. رادیو با اونجا وایش نیست، گاسترول نمیبرم. بعد بردن من استراد گلشند موندم. یک 3 سال کار کردیم. خیلی بس اونجا آخی وای کو گاسترول نمی با هم یک جای هم کنسرت هم میرفتیم. аммо ягон чизе агар мо офарида бошем дар тӯли корамон фаъолиятамон аз ҳамин мардҳои асил ва мардҳои асили ҳунар омӯхтем ва сайқал додем ва ба мардум пешниҳод кардем. устод аслан мухлиси ҳофизи шаҳири шарқ шодравон احمدی ظاهر هستند و هواداری همین هنر هستند. ولی درباره استاد ظفر ناظیموف بسیار یک کارهای برجسته گویم هم خطا نمیکنیم کردند. بسیار آهنگاشون
ҳамун коркарди оҳангҳои устод Зафар Нозимов ба акои Аҳмадҷон, устод Аҳмадҷон Муҳаммадиев тааллуқ доранд. имрӯзҳо устод Аҳмадҷон Муҳаммадиев бекор нестанд ва аз мусиқӣ дур нестанд ва ин лаҳзаҳо, ин моҳҳо, ин солҳо устод Аҳмадҷон Муҳаммадиев бо мутрибону бо сарояндагони хеле зиёд ҳамроҳӣ мекунанд, ки бо навохтани малакаҳои ширини навозандагӣ дар тор, яъне ҳамроҳӣ менамоянд. устод Аҳмадҷон Муҳаммадиев аз шеъри баланд огаҳ аст, аз сухани воло огаҳ аст ва дар интихоби шеър, дар интихоби матн, дар интихоби сурудҳо, дар интихоби оҳангарӣ, яъне ки бисёр завқи баланд доранд, завқи бадеӣ доранд. аҳмадҷон муҳаммадиев яке аз ҳунармандонест ки ҳини фаъолият дар беш аз 100 кишвари олам сафар намудаву он ҷо санъати тоҷиконро муаррифӣ намудааст. аҳмадҷон муҳаммадиев аз қисмат шукрона мекунад ки ӯро бо мардони асил ҳамроҳу ҳамсухан намудаву дар ин ҳангом тавонистааст то андозае ҳам бошад дар рушди санъати тоҷик саҳм дошта бошад. thank you